I pozdrav drugari, došli video na mom kanalu. Danas ćemo da odgovaramo na vaša pitanja. Znam da videa nije bilo 5-4 dana, ali imam dobar razlog. Nemam nikakvog razloga. Idemo na video. Ok, ljudi, prvo pitanje glasi: imaš li barem jednu jedinicu u školi? Pa kako misliš sada, mislim od početka ili? Ja sam imao jednu u prvom polugodištu, nešto smo trebali uraditi, ali ja nisam uradio, čekala me nazad za 2 mjeseca, pisala medicina, pitanje broj 2. Ok, ljudi, pitanje broj 2 glasi: koliko imaš godina? 11, sada će uskoro 11. Pum! Yeah! Ima pitanje broj 3. Ok, ljudi, treće i zadnje pitanje za danas glasi: kad si rođen? Ja sam rođen u 20. augusta 2007. u pola 1. Jeste li to bilo to slično za nas te žele, kad ste podržite lajkom i subscribe na kanal. A mi se vidimo u sljedećim epizodama, a do tada pozdrav!